Tak ngaran Michael Lerius, tak edad 13. Ako San Roque at Awan Leyte. Namiss ko lang nung upay niya na waray na. Ngunit ako pagod sa na master na bagan butan. Mamatay udo kaya nerabali para man kaya kung man nerabali na bato nalak. Pero pagod. Gusto ko lang balik at turas. Kaya ko natikuan. Narawaray naman. I wish myself is makatapos pag-eskwela. Kay kita tayo pinagula amon. At sukli amon. Upay pag-eskwela. Happy ako na bumalik pag-eskwela kay para matapos namin sa rin na akong step second bagay.